Kempravat verilmesin degan umanda. Oğlum kaydı. Kalsın! Kempravat kalsın! Kempravat kalsın degan uran menen Kızılakçа райы Куршап айылы наразы болгон эл чыгып олтурат. Болгондор эфирди бөлүшүңүздөр. Kalsın! Kalsın! Efirdi bölüşөбүz. Жөө жүрүш Куршап айылында. Эфирди bölüşөбүз достор. Куршап айылынын тургундары наразылык акчасына жөө жүрүшкө чыкты. Кемправат калсын деген уран менен. Kempravat! Kempravat! Kalsın! Kempravat! Kalsın! Kempravat! Kalsın! Kempravat berilmesin деген уран менен чыгып олтурат. Эфирди bölüşөбүз. Efirdi bölüşüyoruz dostlar. Kempravat Özbekistan mamleketine berişine karşı ol değil, jөө жүрүшкө çıktı. Oha, batarga. Efirdi bölüşüyoruz dostlar. Men sizlerge daha bir jol aytıp koyun. Menin telefonum автоповорот иштебей атат.